Mayam Bukrum Zari Adoni Biribasi Manung Hunani, a 360-degree analysis of news and events with me Rajrong Thongmam. Manung Hunadangasi Kana Jagaduribasi August ki tarikh 19 mathoida Manipur Legislative Assembly na bill ahum pass tawkhra matungda hariba bill ahum asina chingi miyam da maroina makoigi rights and hak sing si subdue tawi subjugate tawi manghali haibagi yaning da phongdokpagi khongjang hoji hob chathari maroina Churchandpur district ta hojik su akan mong da miyoi mapan laikhidra matungda yam kanna khongjang chesali general strike ki aduga hayeng ayuk pung manga dagina numidang rom pung ama phawba tarikh 10 phawje sumaina numin manga ni goina कोई जनरल स्ट्राइक से रिलैक्स तो गुने तो मरो इन्हें याम अकन मोंग तो खोंजंग चंचली अतो वो करी इनो तसेंग ना हारी बा बेलोम सिदा यानिंग द्रिबा पॉइंट से पॉइंट बाय पॉइंट ब्रिक बाय ब्रिक करी इनो यानिंग द्रिबा से यानिंग द्रिबा पॉइंट खरा सी समदोक संजुन तोरगा मखाता ना पीसफुली हारी बा बिल अहुम सी मयांग या यार मतुंग दा मसी पास होन बा हाइदी मसी मसी दा चेन अब अमता लेतरा मखाता बा प्रोसेसिंग तो होन बा जागत रहा की मतंग दा खना ने नो को तंग सी इंपैक्ट न्यूज़ के स्टूडियो द लेंसन रोले बिरबसी जॉइनिंग अस टुनाइट ऑन मनु हुटना ex Lok Sabha MP Oibiram B Hugi, ma'am Kim Gangte Butaramok Cherry, welcome to the show. Appreciate your joining. Also joining us, Advocate Angomcha Arabani Ozarab Sutranok Cherry, welcome to the show. Appreciate your joining. Ado ja hanba question say ma'am Gangte Kim Gangte Hujrage ma'am. Ma'am Karino Tasengna Bill Ahum Sida Kugi Chingi Miam Sina. Pian the Pondok Narakli si Mamang da Bill Si Putok Tringaida बिल से पुथोनो के दमकता लेरिबा पॉइंट में हमसे खनने ना बदा सीएसओ मयाम पुन बदा यहोग दबगी ओइदोरी बरा नत्रगा बिल पुथोक्त्रिङाइदा तोंगा तोंगान ब फुरुप सिंगी मरक्ता की मियोय खरना फुरुप खरबु यामना हदि आउटसाइडर ने हाइना फोंदो की वाफम दगी नुंगाइदा ब पेन दबु ओइदोरी बरा तसेंगना करी ओइगदोरी बनो और हारिबा बिल ओहम सिसु एंटी ट्राइबल बिल ने हाइना याम कन फोंदो को वाफम सुल आई कोई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन चिंगी हिल एरियाज की सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगना all the three bills are anti-tribal bills and hairi. Mase kadai phawbe anti-tribal bill ori pano karam be area dano maru oina kugi chingi miyam singsina chingi sentiment da soi hairi bisena. Well, masi phajana analyze the matamda masi process si khara sang le. Yes, cookie singbu sahi kaya gi mamang dagi foreigner ne. Haiduna haibasisu it has a very destructive effect on the minds of the particularly the cookies. Maram de makhoi asi mehoron dagi Manipur kanduna lakpa community ama oibanina aduna makhoi gi wakhan sida yamna ningam daba yamna nungai daba phau daba nati then at the same time Manipur asida khara hen na mapu saba khara hen na ei na mapu ni haiba mentality and attitude asiyam destructive oi aduna masigumba mentality ei na hen na mapu oi haina khanba mentality is it has to be wiped out. Okay. Then ani subada masi I think the Hill people are not really against ILP. Maram de ai ui TV channel singda chingdagi Churachandpur dagi phongdok lakpa news ki matung in ma khoina ekhoi ILP we are not against ILP adu masida kari tobra hairaga hig ILP gi iho chatharak lamdai duda chingda leiba stakeholders mayam ase invite tawraga imungi wari sanase kuki dagi naga sing dagi ko invite tawraga phominnaraga imungi wari sase hojikti express highway lakadawre then railway jo sil railway asina ching phau bahut laga chang sil then look this policy implement tawrak pa matamda asigumba you know there's going to be a force which one cannot stop so masida Tripura ki example lo ba yai Tripuri sing asidi
they you know they are as if non-existent oire aduna masigumba example piraga imung ama oina chingda leiba ichin inau singa tamda leiba phomin naraga once solve to bangam drasu 2 times 3 times 4 times phomin naraga take them into confidence take our brothers and sisters in the hill areas into confidence aduda give them time and give them space to express themselves makoi gi wakhan do pamba pamdaba kaya phawa yaning da hai base phongdok pa matam du pibiyo haba I'm very sorry to mention that in my press conference media gadi yam chane I love the media because I also work as a correspondent for quite some time aduna ki karino kari haiba ajuki phongba this discussion to matamda Kim Gangte gi speech adu provocative ne hai I don't think my speech has ever been provocative to anyone aduna ekhoina wa ama ngangba matamda hikta maduda mazal to na ba hotna bra adu I think I'm really disappointed because you must give the hill people as well as the valley people to express their and exchange feelings. ideas. Yes, let them express their ideas whether they like it, whether they are for or against or whatever. Maduda express to hallo matam du pibiro space pibiro room pibiro makoina haidok pangam ngamna na ba pamba oirasu pamdaba oirasu aduda gini horak kadaba si negotiation and consultation so consultations ihan hanna yam deeply oina imung amas wari oina sanaraga kayarak sanaba yabra then surely enough conclusion amadi lakani so kukida nahaki idea karile ekhoi irei bak se sumhaina togadore then naga brother dudasu nahaki idea kari le haina makhoi gi idea loraga okay egi idea asile hairaga you know pull your heads together and try to find a solution okay find a solution mayam se pulap kaura wari sabagi tanjam lo tabni ma'am ta mohal hanjar ke marak sida ai oja araba da hanjani gi se oja maru ina government so handa ki september ki tarik 3 tang si september ki tarik 3 mere chore numit 7 days ki mamang da कोई चीफ मिनिस्टर की सेक्रेटरी तक सेंगदोरप वाफम खराय बतारे बिल अहुम सी चिंगी एरियास ता अफेक्ट ओबलेते अदुगो मरुइना एमएलआर एलआर एक्सिडी चिंगी एरियास ता एनफोर्स तोगदब अप्लाई तोगदब चनगदब सुंगै लेते हाना एमएलआर एलआर चनरग लाकम मफम सिंगदंग अप्लाई तोगदबनी नॉट इन दिस शेड्यूल एरियास शेड्यूल मैटर अमता ओइदे मसिदा अदुना कोई आर्टिकल 371 सी के मखादा हिल एरियास कमिटी दा तानगदबदु कोई हिल एरियास ता अफेक्ट तौदबनीना हिल एरियास ता अप्लाई तौदबनीना मतु तानरमदबनी हाइबगी वफम लेरी अदुबु मतंग स्वाइसिदा हाइरिबा सेम आर्गुमेंट सी कोई जॉइंट एक्शन कमिटी चुरचामपुरना यानिंगदब फंगदोखरे मतु अरान वफमनी कोई चिंगदा अफेक्ट तौवी हाइबगी वफम लई अदुगा कोई द प्रोटेक्शन ऑफ मणिपुर पीपल बिल 2015 से अहानबा मेन बिल से असिदसु कोई Manipur people have section 2B explain National Register of Citizen of India 1951 adagi census report 1951 village directory 1951 da yawba mi sing dudang Manipur people ne haiduni aduga atopa sing duna non Manipur people haini aduga 8B da adugi kaitare explanation haibatare exempted persons kana hairipa action apply toroidagi haiba matamda 8 की सेक्शन 8 की क्लोज ए द हायरिसी नेटिव पीपल ऑफ मणिपुर अदुब नेटिव पीपल ऑफ मणिपुर से कइरोना हदक तारीख 3 की कोई चीफ मिनिस्टर की सेक्रेटरी ने फोंद्र वाफम दा नेटिव पीपल से कोई चिंग अमदी वैली अमदी हिल्स ता लेमिनरी बा मतम सांग मदगी लिसांग से ना लेमिनरी लिबा तोंगान बा ट्राइब तोंगान बा कम्युनिटी मयाम से लोइनमक नेटिव पीपल ने हाय अदुब तसेंगना नेटिव पीपल से कानानो हायबगी एक्सप्लेनेशन अमा बिल दुसु यावकी दबदगी हेना चमन मपोम बयाय मतंग स्वाइसिदा करी हैबिनिंग ओजा हाइरिबा पॉइंट खरसिना
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯇ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯎꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯗ ꯁꯣꯞꯁ ꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯣꯞꯁ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯁꯇꯥꯕ꯭ꯂꯤꯁꯃꯦꯟ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯤ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯈꯛꯇꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯡ ꯆꯜꯍꯟꯕ ꯔꯦꯒꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯁꯨ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯅꯤ ꯈꯟꯕꯤꯒꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯦꯛꯁ ꯑꯦꯝ ꯄꯤ ꯑꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ since time immemorial for the last 2000 years ki history laaba nation ama oiramaba India da tindra mangda sugumba posak adugi matung tabada merger tawra matungda laiba nuksinabagi posak si ta senamak adumak lei amaga community amaga nuksinadabi mong si ai wakhaladi leitena khali maramdi ekhoigi Manipur na matamda Manipuri ningthau budhisandrena Shillong lens da hoi merger agreement sign da matungda kuki gi adugumba isinausing samri muk bakhuta khulai pairaga ining thau da hoi sanakon da la ganda ining thau na India da tinbagi posak si yaroi aduna hoi ngakani ining thau ngakani protect tawani haibi posak leihi aduga nakalom da aina thamjani wa homna ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯥꯅꯅ ꯍꯤꯔꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯃꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯕ ꯁꯨꯡꯉꯝ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅ ꯂꯩꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯤꯄꯜ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯤꯄꯜ ꯕꯤꯜ 2015 ꯁꯤꯗ ꯁꯦꯛꯁꯟ 2 ꯁꯤꯗ B ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯗꯤꯐꯥꯏꯟ ꯇꯧꯏ ꯐꯖꯅ ꯇꯥꯛꯏ ꯃꯁꯤꯗ ꯇꯥꯛꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐ 1951 ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ 1951 ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ 1951 ꯃꯁꯤꯅ ꯀꯚꯔ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯅꯥꯒꯥꯗ ꯕꯤꯂꯣꯡ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯗ ꯕꯤꯂꯣꯡ ꯇꯧꯕ ꯁꯥꯡꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯚꯦꯂꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯚꯔ ꯇꯧꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ 1951 ꯁꯤꯅ ꯀꯠ ꯑꯣꯐ ꯕꯦꯁ ꯏꯌꯔꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯇꯩ non-indigenous people, Manipuri native nataba, Kambos cover tore. City am the Pajaba Posam way. She was a say Wakalda. Aduna, high river 1951 say, Machina Karo Biasero is the saying na Hibataragadi, Equidi, Kamu Kudima Kukinaga, Mete Pangan, Lady Bakudima Kinshal, Pulaganda, Manipur, she. Mohongtana, Pazana Lerpo Posam Hagni. At the saying of Manipurna, Ningtaming, I have the Manipur State Constitution Act 1947 se masi sanaraba matungda 1940 is the election tauraganda mas the election tauraganda hoi punna lengat minar pani matanduda tongan matiangkham lei te meama tongan ba kartna hoi antau bune do constitution ki spirit si kari thamgeda category ohum khai singi kamusing tamgi kamusing aduga meti pangani kamusing category ohum khai bune yana phaja posam holakni ada hojik si kari gi damakta Karama Mongda, I could Merta, Nuina Daba, Posam like no so have machine antagonistic thought like by inimical ideas, discordant views. Don't know Posak liking say, Masi, Tasegna, I could Lamdam is the lady bar, indigenous people since she community on Bakamushina, Mase, Insen Man and Low the Evacuality. Tonganba, Atay, Lakba, Kambusing, Lamsigi, Marilena, Nataba, Adum Basing, Asina, Hoy Lamsida. Divide and govern. In other words, divide and rule. Sanaragan evil elements in Hoi Sen Marta is now in Merta. Shinadan of a Sinbagi Posak Amo in Iwakului. Hide of a Posak a city. A Koi Ladyba community ladyba. Yamna intellect oiba. Adugumba. Ting in member oiraba. Kamusing Asina. Masamasagi. Respective Adugumba communities in Asida. A Koi Yam Sana Matam Sana since time. Immemorial the Gay Labasing Agminapani, on young Minapani, Nushin Lerapani, Aduna, Masito, whom talk to Hebsi. I could Kudimagna, appeal to whom to Enakali, Masi, Labak Yang, Oiba, Tongan, Tlekamusing, professors sing, academicians sing, Tongan, but pillary sing Yamna, Nushin Lena with Matanga, Masi, Ibum Toy, Kasenga, Whilams the night of Todok Yam Tokre, community Amagamaga, Nushinadaba, Hanasunova Mayam Tokre, Kodima competition at 2 is mind of the now. High of a possession, I say, Adugumba, Yamna. Invaluable of our lives. Adum Basing say, a coin of Mangan Bonte, Madame de Muiba Hebsi, Wakalonsi, and Wangi, Muiba, Mana Malem, the Tuibangami, Malem, the Semasungami. Aduna, a coin Adugumba, Mamma Lella about musing a say, Masibu, a coina,
ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟꯁꯤꯡ Okay, third party element, third party ki hen nama yawgi mami tai hai. ꯃꯥꯅꯤ Koi masel si Yam sung chahi over. lising kaya dagi leminaraba koi manipur punna leminaraba tongan tongan ba chingmi tami mayam si nung sinadar bagi macha ama laiba si masi divide and govern haiba policy ki makhada third party ki khut ama yawra haiba ki nung nang amadi leri madu tasengna leibra leitabra haiba dudi break ki matungda ai mem kim gang te da hangjarke break ti am thonjarke impact ni mental no. Welcome back. Adoni Ingrid basi Manung Hutna a 360-degree analysis of news and events with me Raj Nongthongbam. Manung Hutna makha chhatrak poina haujik Manipur amadi Manipur ki chingi tamgi ani ge marakta division ama lai basi tasengna root problem ama lai badagi tasengba aruba problem ama lai badagi oragli bra natragna third party ki hen ama yawre khut ama yawre habagi wapam lai basi oiduri bra tasengna karino habasi mem gi su kari wakhali bigit hujik break ki mamang ozana khondo khibada koi third party hai nam yaur bra na hai wapum lai masi upay leite dana finally we have to blame somebody, that's why we are blaming the third party hand, but actually third party hand lai duri bra na tarka there is actually a problem between the hill peoples and the Diwali people. Well, I really don't believe that there is. I think I would disagree with our lawyer. With third party Tamo. Being from the hill, you know, as I see it today, Okay. but I don't believe. Okay. Because, and I don't say that there is a hatred between hill and valley, but there is trust deficit. Trust deficit. Thaza baze khar wana reva. And we lack to share. And we don't take into confidence every community. Asigumba yamna luba issue lakpa matamda. The stakeholders must be taken into confidence. Aduna handak tho ibasi. I will concentrate on the present chaotic situation. Aduna handak kisidi edi third party, fourth party thazade, but ekhoi marakta eina haibagumna ekhoi si amaga thazanaba watlakpa karigino okay asigumba issue achau balakpa matamda why karigidama ekhoi bu tahande. Okay, ma'am. Ado matang sa menda mula sa ni singa saya ina mamang da hangjek ba akoi ozada hangiba question mark same akoi gi the protection of Manipur people bill se masida akoi define tori ba who is Manipur people, native people ye close yaur iba exemption da native people si oini hare adu close to be dana Manipur people in 1951 da register to dudang oidong hai matang sa kari hai bi nahi. Well, right, native people haibada I'm native people, you are also, and he is also native people, but cut off years 1951 haibatarabadi to my very simple understanding Jingnung da leiba ichin inaw singse. Independence 1947 da lai. India gi independence. Then 51 haiba matam that there is a gap of only 3 years. Chahi ahum khak tamarak tale. Within these 3 years, jingnung da di election karino. Lambi ngasi phawa lambi thong leitaba. School hospital amatta su leitaba. Aduga jingnung da leiba ichin inaw jingmi sing aduna lairik su kaya udriba matam ni mitna adu matam du da what is election, what is census adu humba su yam phajana I mean ma khoi yam na carefully and checks in na ma khoi khallam da bayai aduna base year 51 haiba sisu this is also one area which has to be deeply analyzed asidaning asai in haiba stakeholders mayam ching da leiba ichin inaw tampak da leiba ichin inaw mayam si han na phomin naraga government du di when we are together ching mi mayam ga
tampaki ichini naw mayam go phominnaraga yanaba Dialogue matamda forum se, dialogue tawunaraga analyze phayana tawraga yanaba matamduda sarkar di ekhoina taw haiba yaba yapom thok adu ma'am matang sai ina lejaba reservation amana khoi gi matamdu da for example July 8 ta sapam Robin Hood student ama tampagi student ama leiki da khongjang changchen ILP gi khongjang changchen bada leiki dre adu gi matung dagi di irang si kangkhala khibni tampak ta su adu ga adoi gi mamang dagi aduma khoi gi Manipur gi miyam na taliba demand manga na 5 demands of JC ILPS 5 demands of people of Manipur haidana adum newspaper da media da adum yaudna lerabni point manga simiyam na loina khangnar me madu point manga du manung da point ama se 1951 sina base year ONBU haidana government taksala adum lakpani mayam su loi khangnare chingi minister khangnare tampaki minister khangnare adu matamdu da JC ILPS amade atopa miyam na khongjang changchan mata 1951 se base year ONBU hai matam da chingi mi khoi chingi society sing dagi to 1951 se base year OBR habgi objection ama lakhi da base I want to tell you this chingmi sing asina entrust with see they entrusted in the hands of their representatives. Okay. Mahoy representatives sing MLA sing minister sing they entrust to raga MLA singa minister sing na chapchana mahoy they should have felt the pulse of their voters and people. Okay, miyam gi So sentiment do khangbiram yes, batong neba people ga sarkar gi marak ta link sidi concern MLA dune aduna I'm very sorry to say this I'm not criticizing I'm not condemning anyone but in democracy it is the representative everybody Manipur the CSOs okay social organization yam kalle but in other states asimakti nate okay aduna masidati chingmi singna depend towa entrust towa to their representatives adudani adu atugi khoi tampaki iho haiba tare ILP gi ho manung sida maruina iho tawre se miya agitation je koi miyam khantagi okhiba CSOs and miyam gi agitation oikhi government da hadi MLA sing sida representative sing sida gi demand tokhibani miyam jina adu miyam na demand tokna valley was demanding 3 bills natraga 5 points point manga si demand tawre hairu point manga si bill amadani khangde ani dan khangde ohum dan khadani khangde fit tawbi haibani hairu matam do thani se almost valley se kanna agitation tawkhibani matam do da kogi civil society organization mayam na chingi natraga chingi miyo kharna adumak phongdor pa yai hairu 1951 se tawbiganu masi yaro habagi wapum for example hoji kogi August 3rd ta government of India ke NSNIM ga koi framework agreement sign tawna thor matung da valley ke tonga tonga ba civil society organization and even public na high ba agreement se koi yabang mo agreement da kari yauge without the government informing the people sin hana hadi proactively hangba mazu yaroi Manipur ge territorial integrity kai bi yaroi ko puna leimina gani aduga high ba accord se kari ge yauge sa ko khangan gadabni haidna public na oina demand ko se adamaina ko gi chingi missing na su matamdu da tampaki mayam sena iho horing da demand ta hugri se kari gino hai I think there is a difference chingmi singna entrust to wasi there in the hands of their representatives then secondly at the before passing the bills civil organizations sing like Atsum and KSO and Ansam I believe they had already represented their demands adubu madu yengbidre haire okay so aduna masima yamsi thok makhoi gi apambadu paper da su yam phonge then they had also given their demands to the government this is what I heard aduna masi hikta mi group ama anigi excuse me group ama anigi apamba nataraga makhoi wish adu karino haina khandana debate su leitaba argument su leitaba there should have been debate okay debate in the assembly bill ahum at one go the passed over say prithvi da kaya khangde adu debate irei leitana argument leitana kare mata su leitana hikta pass to base masine
aran ba amasu Okay, what I debate am ta see. tawdana Yeah. within 10 minutes pass to kiba Yeah, yeah. yam chawba asoda mani takpire tu matang swai sida hariba bill si puthokringa de yam chawna haitare tha ani muk se pallaga bill si draft ama semni draft matung da mo redraft tawni hanjan hanjan samdok simje mayam tawkhibni na almost bill si da kar yaudun have si koi representative sing na loi khangna khiba gum tawi aduna even akoi gi deputy chief minister ga khangam na phongdok khiba phawda koi gi chingi representative mayam si MLA kunsina हारिबा बिल होम सेना चिंगी एरिया सिंग दा अफेक्ट तगदा केम लेते है से खंगे बनिना अमद्रो ऑब्जेक्ट ओखि बसु केमता लेखि तबनी अदुगा यूनानिमसली पास ओखि हैबो मफम लेरी मतंग सजदा ओजा दम लाक्से ओजा कोगी चिंगी लमसिंग सिना कोगी हकचांगनी अदुगा तंपाक सिना थवाइनी अगो हार्ट ने हाइनरी थमोइनी अनि से तनब यादि अमा हे यावदब दा मसे हिंगोइ दोरिनी अदुबो होजिक लेरिबा सिचुएशन सिदा कोगी सेपरेट लंबी तोंगान तोंगान चखिबना फरनी होजिक लेरिबा सिचुएशन सिदा कोई पुलब जमीन पता वारनी गाय बगी ओपिनियन के लागनरसे मसे तसेंगना ओजाना सुमा मार ताबि चही लिसिंग अनि हेन बगी पुन लेमिनरक बगी नुक्सिन लेमिनरक बगी रेको लेरबा को इचे नाउ मायाम गी मरसे तोंगा तोंगा सने भाइबसी अफ वापम दि ओरो अदबो मसी अमु रियूनाइट तौबा पुन चमिनगी हाइबा तारगदी करी तौ मथौ ताबगे ओनली कोई वाहै खतना हाइबगी महत्ता इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी दा थबक ओइना करम मंगदा तौरगा मसी कोइ से अमु पीसफुली कोएग्जिस्ट तौबा यानी खनबी ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯒ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯛꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯇꯦ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯅꯗꯦ Okay, ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯅꯗꯦ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕ ꯃꯔꯤꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯩ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯈꯣꯠꯇꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯔꯨꯛꯁꯦ ꯈꯔ ꯆꯥꯎꯅ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯛꯇ ꯂꯩꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ XMPꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛꯇꯣ मधुगी मतंगदा इना इंडिया की यामना ममिंग लेबा सोशल रिफॉर्मर अमा सोशल साइंटिस्ट हाइबी है सोशल इंजीनियर हाइबी है बाबा भर्ती नामा न्यू मना हाई पोसम खनजेंगे let us sit and reason together सी पोसक सी मतम ले हिकता मसी इंडिया की लेबा पॉलिटिकल लीडर सिंग सिना मतम ले हिकता पुथोगे पोसक में इवन अखोई की इंडिया की प्राइम मिनिस्टर लालबा शासन पुथोगे अदन याम फजब पोसम हनिबदी पोसक्तु तसेंगना आइना मतंग याम कन्ना हाइनिंगबसी हारिबे बिल जे पास होनदमदा गवर्नमेंट को एम सागिबा म्यांग वाखलोन क्या कौगिबा ओपिनियंस म्यामा व्यूज आइडियाज म्यामा एकेडमिशियन के तोंगान बा सिनफम लेबा खुदिमक्ति कौगी अदुगा मणिपुर लेबा असेंबली सेगमेंट 60 लेबा सी तसेंगना 19 नमा सिंगिनी अदुगा अमना अनरिजाब ने अदुगा 40 अमना वैली गिनी अदना ngसाइगी एखोई मणिपुर लेबा फम खुदिमक्तगी लोइना रिप्रेजेंट तवे सिंगी सिनाउ सिंगी तंगी सिनाउ सिंगी लोइना रिप्रेजेंट तवे अदुना अखोई मतम लेबे गवर्नमेंट साइड दगी म्यूजिक लेरिबा म्यूजिक दगी तोंगान तोंगान वाखलोन पिबिरो बिल जे पास होनो होनबदा हाइबगी पोसक मयाम लेगी अदना हजिक बिल सी पास तौरे मसिदा तोंगान बा मणिपुर लेरिबा कम्युनिटी अमनत्रगा अमना याम सौबा लाइवन शेयर लोबगी वफम जे लेते हजिक सित तसेन ngसाइ ममांग ताकबि रिबा अखोगी एग्जाम तवदबा म्यूजिक इबतांग सेक्शन 8A दा अखोगी एग्जाम तवगनी नेटिव पीपल ऑफ मणिपुर हाइबसे नेटिव हाइबसी मसित तसेंगना प्रोटेक्शन ऑफ मणिपुर People's Bill 2015 से मसीदा डिफाइन तौर में डिफिनेशन तौर में मसी पोसक से अदमक गवर्नमेंट की वखलदा अदमक कंसियस और मनिंग खले मसी सोय ना हाप कनिंग खले ओके अदुगा तसेना ते कनोदा अखोई की मणिपुर लैंड रेवेन्यू लैंड रिफॉर्म एक्ट 1960 सिगी 7 अमेंडमेंट बिल 2015 नाम लाई पोसक से हाइबा मणिपुर लैंड रेवेन्यू लैंड रिफॉर्म एक्ट 1960 से मसी स्टेट की एक्ट नते सेंट्रल एक्ट नि पार्लियामेंट ने एनेक्ट तोबनी अदुना अखोई मतमदे मणिपुर सी यूनियन टेरिटोरी नि मसी टेरिटोरियल काउंसिल ले अदुना मसीदा अखोई डिबेट तौबो खतबगी पोसक सी अदुगी पोसक लेते मनदे मतमदे स्टेट सिना आइन सेमंगमदे अदुना मसी पार्लियामेंट ने पुथोगे पोसक नै पार्लियामेंट दा सिगी पोसक के पुथोगी पोसक ओइबनिना मसी पोसक सिदा तसेंगना लेरु पोसक सी मसीदा मणिपुर लेरिबो कम्युनिटी अमना नत्रगा अमना हेना अखोगी याम चौबा शेयर लोबा हेना कानबा ओइबी पोसक छि लेतबनि तसेंगना मणिपुर लैंड रिफॉर्म एक्ट सी कनोनी सेंट्रल एक्ट हाइबसिमदि हाइबा मणिपुर लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म एक्ट की अहोबा प्रीफेस प्रेम्बल सिदा बी इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ना यावे याम फना याम नाने यावे हिदैदा अदुगी मतिक नान यावरे मसी हाइबेट
चौरक्पा लाइक से इन पुजरकपनी अदो आई इसाद खंगी अदो मसी की पोसक्सी कनि पाजगे an act to consolidate and amend the law relating to land revenue in the state of Manipur and to provide for certain measures of land reform be it enacted by the parliament in the 11th year of the Republic of India as follows. Okay. Chini PDC. Ado bosa bill sibudi parliament na same kiba bill orgasu ek on kiba targasu 1960 da ado bosa hojiki 7 amendment bill se da yori ba ko gi 14 points sing section 14 da yori ba points sing sina singi area da affect to yog do river masina singi area da ai gi wakhaladi legal professional lejaba amoina aina yeng matamda tu ni yeng matamda a principal act siga Manipur Land Revenue Reform Act 1960 siga ngasai Manipur Land Revenue Reform 7 Amendment Bill 2015 si tu ni yang matamda masida akaiba leite na ilawe maramdi masida da piri ba posaksi section 14 sida masida akhoi gi kaino si p section 14 allotment of land si p aduga ngasai gi 7 Amendment Bill sida allotment of land section 14 b ma habe masida piri se section 14 BCD yaurusdi ekhoi allotment of land si masi state government na ngami as and when state cabinet na ya pirakanda haiba posong angi aduga principal act section 14 yauri bisina ekhoi government na anta godori posak si masi deputy commissioner sina haibe allotment of land si ta umatamda government ya blo godamne haiba posama ani sigi kanoni aduga hojik section 14 B di yauri bisina hena manung hujalle haibadi sine hena phajaba yali basi tasengbadi government na haiba 7 amendment bill se lakuma tamda section 14 B se masidi tasengna section 14 principal act is section 14 da proviso mo ina hakodo posang ko oi si posak se maramdi masigi posak se allotment of land adana proviso mo hakodo aduga section 14 A ma happy B si toroga B gi posakina section 14 sida akhoi gi provision am happy sigi posaksi government da knowledge um lermani maramdi government by si singi kari gi amagi tongan ma Manipur level community khudmak yawro posakni aduna khudimak ki ayabasi lowe na I wakhalda lawji ain mieng dani hai posaksi maramdi assembly da pass over below pass over haibsida leiriba assembly the member sing asigi ayabasi speaker na lauro matungda lagi posan aduga hari bill se ayang na haje bo community amada antagonistic kano do lebi wa humdate ayi wa khalati speaker na member khudimaki assembly pass on tamda hana mangjo na ayaba laura ganda bill se pass hogi aduga mamangda hariba pass ta godoroba assembly floor puthogodoro bill singa se hana copy khudima singchelo ena final ba posani ruling da opposition da anima singi tangi tongan ba hoigi mei pangan gi gi community sing yauro posa aduna hairo posak sit ta senga masida soiba leba taragasu ekhoina government da suggestion piraganda gantowi ai aduga ta senga JCLPS ta senga singi yoiba civil society kamu sing asi adumbak masi yaudi na haibati tasengna samadi sumdena khanje maramdi masidai da JCLPS da akhoi ko kan menar waina haupu ko manama yawe mama samak sign do ba sign down ni agreement down ko khudimak da aduna masit da sengna pau phongna ko wat padigira kari degi no haibati khangde aduga tongan ba singi oiba tongan ba mio sing intellect sing academician sing politician sing tongan ba singasi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯦꯂꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯅꯝꯅ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯗ ꯌꯥꯎꯔꯛꯈꯤꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯂꯩ Okay, ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯎꯈꯤꯗꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤꯅꯤ ꯇꯥꯔꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯔꯣꯏꯕꯅ ꯀ꯭ꯋꯤꯛꯂꯤ ꯃꯦꯝꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅꯁꯨ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯩꯔꯦ LRX ꯁꯤ ꯆꯤꯡꯗ ꯆꯠꯅꯒꯗꯕ ꯁꯨꯡꯂꯩ ꯂꯩꯇꯦ 7 amendment bill ꯆꯪꯅꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ Okay. Hꯧꯖꯤꯛꯀꯤ bill ahum ase masisu HSC Hill Area Committee da refer taude haibasidi senge aduna Hill Area Committee na haibasi refer taude matang dro ma'am akogi ching schedule area schedule matter da affect tauba polam amata yawda bani whatever it is okay well affect taude haina makoi da refer taude basi yam lalle okay because
masi bill asi pass to wasi imphal nataraga tampaki khaktang nate ba manipur gi ne ba adu oirabadi manipur hairadi it is not only valley. It includes all the hill areas also because hill area mayam asi manipur ne ba adu oiradi manipur hai krabani na masida hill area committee the refer to study to halaga maduda the government should have taken longer time to consult with one another aduna masi yam lan ba okay atopa reason amasu piri masi money bill oibani na hill area committee it's not only money bill it's not only money bill MLR and LRX asi loina yauri bani it's not only money bill ngasi aju ki khabar da su phajana hill area gi leader singi consultative committee na phajana explain to rak pani so at the end of the discussion what I want to say is aina haining bade asini when there is apprehension damo in the minds of the stakeholders whether one group or two groups masida apprehension labor tarabadi this needs to look at it again and then manipur apun bahai basina ai khoi gi khwai da gi apam baduni aduna macha sing khatna raga leiba mahut tuda masida amuk han na yengaga hear the voice of those people who have died and hear the voice of those people who are crying adu ngasi phawa CM su chatte kana amata su chatte aduna chingda leiba Churchanpur gi mi sing ase they are like orphans okay mama pa jedra ba mi gumre aduna ga mena hari ba miyam gi pendaba leiba mayam si tar matungda mayam si gi oiba mayam si gi inclusive oiba ko gi solution amo proposal na khwai degi hena phagani habani on that on ngasi wenadi manu hunagi thorom se matang sai telo sinjarge ngasi gi thorom asida ma'am kim gangte amadi oja arabna lengbi retona thorom se mapung phan gi damakta ma'am amadi oja bu thaga chok phondok cheri appreciate your joining masin ngasi gi manu hunagi thorom ngasi gi edison se karam topi bage fe khan bir pe agani khogi mail id di impactvnews@gmail.com natraga khogi facebook page www.facebook.com/impactvmanipur da join to biraga comment amadi feedback ta bir pe agani with that this is Raj Rantham signing out see you same time next time at prime time have a good night